لچندین جه ناوا سنتر باجار دهوکی کامیرین جێگیریên çavdêriya bilez hajotina torombêlan hatîne danan. Jwana cadeya serekiya Gorepana Biraw cadeya Maltayê û Geverkê û Zirka û Hêtîtê. Şofêr jî vê yekê bi karek baş dizanin. Ji bo kêmkirina rêja rîdanên hatin û çûnê û cihên ku kamîra jî lê hatîne danan bi guncay dibînin. نسبت مبخوفی گاوی از زن کل کامگیرل کیری نکیرینین نسبت جه ثابت حادثه کمتره وی گاوی واشن دوخا یا دانه مانه و هیچ تا من ندیده حادثه لوری حادثه دانه و نسبت کامیرا هندی بیجه باشتره هندی بینه دانه نخرابه من دیدین گلک حادثه یعنی وی شارعی چد بن شارعی بنیه خساری چد بن جه که شجن دیه داناین ریدان دیکیم بن Li Snûrê parêzgeha Duhokê li gorî amara hatin û çûna Duhokê zêdetirî 65 kamîrên gerokiyên çavdêriya bilez hajotina torombêlan hene û di niha da jî 5 kamîrên cêgîr li ser cadeyê nava senterê bajarî hatîne danan û di plana hatin û çûna Duhokê de ye jî ku li tevaya cadeyên Snûrê parêzgeha Duhokê kamîrên cêgîr bihêne danan. بری 2 سال ما کامیرا کادیا جیگر دانا بو لسر جدا سرکیا شندوخا و اف پروژه دی بردام بتن تورا کامیرا رادارن جیگر لسرانسری پاریزگاه هادو که ریک نافخوی و ریکش در و باجری دیا بردام بتن Danana kamîrên çavdêriya ples hajotinê pisyar û bersif li cem şofêran hêlan. Pisyara şofêran ew e erêbûçî divê qeyrana darayî da ev kamîra bihêne danan. Bersif jî her jilayê wan e. Ji bo hindê ye da ku êdî li vê cadeyê rîdanên diltazîn peyda nebin ku zortirîn rîdan li evê cadeyê li nava bajarê Duhokê peyda dibûn. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.